Parannu sita musule lante penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena. Ulendui channel YKB GKI TV. Salamat lako kita solanasang lante paranungan kadan na puang matua. Tu totemote latabasa lamay Ibrani pasala kasera. Angka 15 saya lako 20 nak pak. Dolo latabasa tu kadan na puang matua. Tama sambayang. Mentingarakan mati olo malabi mi opuang matua do suruga. Ungkure sumanga itu dio namin tu kama sokanan sia kaborok mi. Totemo opuang lakirangi tu dio nakadami. Opuang pena masalo tunduikan solanasang. Denau pak kitandai patu borong na tu kadami. Kipogau ilan katuangki. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Ibrani pasala kasera angka 15 saya lako 20 nak pak. Kubasangki solanasang tu angka mapen 20 nak pak nakua. Belanna ia tu Kristus. Tangia tama inan maindan panggaraga 5. Tura pangarapang batang na inan maindan. Sangadinna tama batang suruga. La menolo totemo diolo na puang matua belanna kita. Nah di pakondi lamisa kada nakua dikua ana mau pak tu tau senga. Sulu tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus. Ia tonna mempak dia nasang tu tau senga. Tontong ko masokan medaranai. Kapa tang tasu dia pudukmi tu kada marosso. Sia kina komi belan na tau senga. Lepeng tu tau senga. Apa tontong kami milik. Si turu aturan sia si tuturan atu kami. Tang mama. Tang la sumarro sia tang la mekaboyo kami. Belan na tau senga. Si patu kami di saburan pak baranin na lino. Napuang mora umpas sake kami lan kalemi. Sialan katuami. Sia mintu tu rakta mi. Sia pak boyok mi. Tu tang dikembak. Sia tang direken tang diisanu reken nih anggak na. Dikua anna malaga-laga. Sia maelo tu katuan na tau senga. Sia sule maleke tomai tomasaki. Susi moto sidi. Kada nasura Eka Gustiwana Sola Yesiel Triena Tona tanggala sang pulo kasera bulan talu tahun 2020. Ya tu kada ya to napatu tun la komintu to mengkarang tu umpeng kule kamalekian na temei mintu tahu dikuaan na to yang diomai corona. Sia malaga-laga sule temai tahu narua mo corona. Madin Tabasa lan kompas.com Juni 2020. Ia tu tanda mana sana pak kaboro na puang matua. Tumangka na pogau. Ia mo tu sorongan puang Yesus Kristus belan na kaparaluanta. Sia kasalamaranta. Kita solanasang ki. Tae ki itu di pasalar rinding. La nenek todolota. Sia kita to temote. Sia la komintu bati itah. Ulendui pak pengadaran Diona, pak pangalu tu dipasang tintirara. Ya tu tau sura ite sura Ibrani, lanani umpak petiruan ni kumua. Ya tu pak kaborok si tuang kalantukan pena, lamendadi garonto na sia tanda mana sana kumua. To tuo bakru tu to sarani, bak tu to mak patongan iya to. Paralu lataisan sia tatandai kumua. Ia tu kamatuturan taturu sirampun unnala katanan. Lan kasirampunan menomba. Lalan banua kabusungan na puang matua. La diolu tok banua si misa na kombongan. Kombongan na puang matua. Sia dolu tok sarak. Bak tu gau. Tu na panak tak tahu lan tondok. Tu natiro mata tolinonta. Ondong pi. Anta usorong kaleta laun tangai. Sia umpogau i.
Tu lana pomelona, tau senga, ta sorongan kaleta, tangata, penanta si atunta, lako, gau sia ia teme sara na panak tak tahu, lalu tondok. Ia tu menomba langan olo malabi na puang matua, ia do kamo misa lana ni payan kumua, ia tu kita, te morai ki batu sakak ki, la mendadi pesuan na sia kaunan na puang matua. Ya moto na ia tu kami nombantongan sia tang sayuan. Ia moto ungkamasay padanta torotolino. Sia ungkamayay temay mintu sakka sayan na tu na padadangki puang matua. Tay antala usangay bang ganna sia upo mo. Ke di po masan na nga misa ite may di tanga na, di po kadan na siya di po gaw na. Belan na, tay an nala di saburan mak pakaboro. Ba tu tay an tala di saburan to mak pakaboro matontongan. Kela di po masan na nga misa ondong pi, antala mesaro misa lan may kasirampunan iya to. Ya tu puang matua siuluk solanasang, tang maanggean tu mengkarang sia umpasakka tu mintu lana pomelona sia lana pomaupa na mintu isin nalino tang dipokada pitu kita to mak patongan. Ya moto anna ulendui kama totoran na puang ta puang Yesus Kristus sia kama totoran na ulendui pandaranan na puang pena masalo anta tontong ditambai sia disua la menomba sia mengkaola lako puang matua. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. May mo kami tapake te tanga ta, tapake te penaan ta, sia tapake duka itu dia na buangan kadanta, sia penggauranta, si turu kamasokanan sia pak porayan na puang matua. Dikua anaden gaita lako padanta, sia mau pak duka tu tau senga, ba tu to salian dio mekaleta, ya ke untarime pak kaboro na puang matua, ulendui penaanta, ulendui tangata, buangan kadanta, sia gauta, teme kita to disaburan mak patongan langan puang ulendui puang Yesus Kristus. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua, mau pak ki solanasang, sia rongkok ki tu tontong bangurangi kadan na puang. Yomai kami solanasang, tontong ki peta da kumua. Ta subscribe ite kadan na puang matua, tapak bagian nila ko padanta. Puang di pakalabi, puang umpasake kami solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.